hundi keessan adaraa keessan galgala mana faasikaatti akka nu baay'inaaf neeni otoo waan kadhan nu tuffatiin waan yaadaan illee ta'e kadhannaan illee ta'e akka nuraan hundi keessanii nama gargaaruudhaaf nama ta'uun gaayaadha. Adaraa keessanii buletti keenya gara gannii nuti akka dhaban waan qabnu akka gannii nuti dhaban ishinis mana isheen banamaanii mana faasikaatti adaraa keessan ijoolleen nuti dhaabataas hin jennaanii namaaf sheerii godhaa adaraa keessan yaa ijoollee keenya. Ergamni du'e nama boonummaa bu'aan qabuuni gaafa namni qaamaan jiru wal gargaaruun dirqamaanii gannii immoo dirqama barbaachisa gargaaruudhaa fi adaraa keessatti hin jennaanii hundi keessanuu galgala akka Itoophiyaatti galgala sa'a 3 akka biyya kanaatti akka kisa sa'aatii irratti ሰላም ጋይስ እንደናችሁ ወገን ደራሽ ወገን ነውና ገኒ ከተባን ታውቃላችሁ አሟታል በቤት ሆስፒታል የምትገኘው ዛሬ 4ኛ ቀን አባካችሁ ለምትችሉ ታውቁ ከሚወጡ ጥሪ ያቀርባችሁ ታውቃላችሁ ለእናቷ ጥራግራ ምትኖርነች ደግሞ ያ በሽታ ሰው አይመርጥም ቀን አይመርጥም ታማ በይታሊ ሰርጀሪ ያደረጉ አባካችሁ ከጎናችሁ ጊዜ ለመላ ኢትዮጵያንና ኤርትራውያን ድምጽን አቀርባለሁ አባካችሁ ኦሮሞ ነጋ ከሰኒ አኖ ነጋ ኮቲ ጋራ ተረቢቲ ጂን ከሰኒ ጅራ ጅርቱ ወርዶቶ ተኮ ቲክቶክ ኮ ጅራ ተርገምተን ሁንዲ ከሰኑ ኢጆሌ ኦሮሞ አዱኛ ጅራ ተርገምተን ቢታ ምርገ ጅርተን ነገኝ ፈራሪ ዋቀዮ በከ ጅርተን ሲኒ ሐዋያቱ ኦቦሌያን ኮ ኦቦሌያ ሙስሊማ ሰላም አለይኩም ሲኒ ጀራ ረቢ ከሰኒ ጃቲ ቪዲዮ ከነ ሼር ኮፒ ሊንክ ና ጎዳ ደራ ማረሚት ሲኒ ጆሌን ተዋዶ ማረጋ ገኒን ተኛ ገኒ ሆሮ ሰሙና ከነ ባኤ በምቴ ሆስፒታል ጅርቲ gargaasa nurraa barbaadega ganniin haati hiyyeessa ganniin haati imimmaan namarraa haqxu haati rakkataa bira dhaabattu haati ijoollee bochuuf bira dhaabataa turte har'a ufiif rakkattee ciiftee waan jirtuuf gaaka waaqayyo jeetta amalee kan namni je'en ta'u nutis gaa arrabarraa qabne malee garaadhaan qabnu adaraa keessan irraa obbolummaa adaraa haadha keessanii adaraa abbaa keessan irraa obbolummaa isiniin je'eetin jira ganniin gargaasa nurraa barbaadde waan ta'eef akka waan qabdanii gannii bira dhaabbattan asumaan isin gaafadha ijoollee oromoo adaraa keessan adaraa waan qabdaniin xiqqaa guddaan keessan akkuma yeroo isin fayyaa isin bira dhaabatte sallaaltanii imimmaan isii sallaaltanii adaraa keessan akka bira dhaabbattan abdiif kabajaan isin gaafadha. ሰላም ሰላም ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ኢትዮጵያ እብዞች እኔ ጋር ሁሉም ሰላም ሁሉም መልካም ነው። እህታችን ገኒ መታቆ ከሆነ ገኒ ሆሮ በጣም ታማ ሆስፒታል ገብታለች። ከገባች ትላንት ወዳ ነው። በጣም ህመም ውስጥ ነው ያለችው። እባካችሁ ኢትዮጵያኖች ሁላችንም መቼ ምን እንደምንሆን አናቅም። ነገ ዛሬ ደህና ሆነን ነገ እንታመማለን አይታወቅም። ስለዚህ ግዴታ ያስፈልጋታል፣ እብዝ ያስፈልጋታል፣ ሰው ያስፈልጋታል። እባካችሁ ጎናችን እንድትቆሙ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ተመልካቾቼ ቲጂን የምትወዱት በእግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ እላችኋለሁ። አመሰግናችኋለሁ። ሼር ኮፒ ሊንክ ጎዳ ቪዲዮ ከነደራ ረቢ ሼር ኮፒ ከማን አንስቶ በቃ ማይሰማይም ይሄን መናገር ማልችልም በጣም ችግርተኛ ነው ያለው እንደተቸገርኩ ያለው እንደታስርኩ ያለው ምን አለ ጊዜ ሆነ አግረን ከታሰርክ 11 ዓመቴ ነው። ቤትህን ማየት እንችላለን? አዎ ገብታችሁ የት ነው? ይሄ ነው። ሰላም ለዚህ ቤት ምን ናቸው? እሳቸው እናቴ ናት። ያንተ እናት ናቸው? 5 ደቂቃ ብቻ እዚሁ ትጠብቀኛለህ? እቃ ይዤ ልምጣ። ደስ ብሏል? አዎ ደስ ብሏል። አይዞሽ ብላችሁ የኔት አንቺ ባለቤቱ ነሻል? በቃ አይዟችሁ። አንዳንድ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ሰዓት ላይ ከእናንተ ጋር ግቢ ውስጥ ዞር እያለ ጊዜ ያሳልፍ። እኔም በየጊዜው እየመጣሁ እከታተላለሁ። የኔ ወንድም ፈጣሪ ጨርሶ ይማርህ፣ የመፈታት ነፃ የመሆን አመት ይሆንልህ። በሁሉ ነገር አለን ከጎንህ፣ እናግዛለን። ደህና ዋል። በገገመቴ
Himboyin ya. Allah Ta'ala sitta kennu Amin. masa. Amin. Amin. Wantin jedhu suni. Himboyin ya. Himboyin ya. Himboyin. Abbaa kiyyaa. Himboyin ya. Uttilis. Waan haliin kun. Aizo ni abbaati. Himboyin ya. Uttilis. Raamon kan koo sitta kennu ni masa. Sitta kennu ni masa Raamon. Galatoom. Galatoom. Allah Ta'ala kan koo ni Murataa mana masa. baankii qabdaa. Aizo. Fuuta jedhu. Sitta kennu Raamon. Allah Ta'ala sitta kennu. Amin. Ni masa bismillah. Sitta gadhiisu akka bishaan sitta lolaasu ni masa. Amin. Biyya duniyaa immoo jiraatu. Amin. Jilbaanan deeme ati immoo ayyariidhaan deeme Amin. bismillah. Kanaleedha. Oh. Woman ke. Kiisi godhadhu. Woman am baankii qabda waraqaa. Baga gammadde ana abbaa kiyyaa ana. Amma mana baankii si fiduu dandeenya? Aizo ni abbaa. Ati jiraadha duniyaa jiraatu. Amin. Himboyin ya. Amin. Galatoom baay'ee. Galatoom baay'ee. Mootii koo. Amma suuta jedhiiti mana galii. Nanga laawwallaahi. Himboyin illee. Aizo. Kunis harkaa kufu. Seeratti kaa'i. Womaa miti.